Kiitos. Olen todella iloinen ja onnellinen saadessani olla täällä teidän kaikkien kanssa, veljet ja siskot, ja niin on kaikki meistä hyvin Я iloisia. рада и счастлива, и я думаю, что так вся группа, что мы сегодня вечером имеем право быть среди вас. Jumalan siunausta kaikille. Божьих вам благословений. Ehkä teistä näyttää, että minulla on ollut helppo elämä. Может быть, вам кажется, что у меня жизнь была легкая. Minulla on ollut paljon onnea elämässä jo ennen kuin tulin elävään uskoon. Но правда, да, у меня было много счастья в жизни даже до того, как я уверовала. Silloin minusta on pitänyt huolta Jeesus Kristus. Но Иисус Христос, Он заботился и заботится обо мне. En vain silloin tiennyt sitä. Я тогда до уверования просто не знала об этом. Kuitenkin jossain vaiheessa elämässä, itse asiassa vuonna 2000, elämäni muuttui todella vakavasti. А потом моя жизнь изменилась серьезным образом в 2002 году. Sairastuin hyvin tämmöiseen harvinaiseen sairauteen. Я заболела редкой болезнью. Minulle tuli lihaskouristuksia, У меня были судороги, minä pyörtyilin. я потеряла сознание. Vuosien varrella tilanne paheni. И в течение нескольких лет все хуже и хуже. Kuljin lääkäriltä lääkärille. Я ходила к врачам, ходила. He yrittivät auttaa minua ja etsiä syytä sairauteen. Они пытались мне помочь и найти причину моей болезни. Tai edes sairauden nimeä, mutta sitäkään he eivät löytäneet. Но даже причину они не находили и также не могли назвать, как называется моя болезнь. Tätä kesti 8 vuotta, Это длилось 8 лет. kun kuljin lääkäriltä lääkärille ja minun sairauteni syytä yritettiin selvittää. 8 лет я ходила от врача к врачу и пытались даже назвать мою болезнь. No 8 vuoden jälkeen sain diagnoosin. Minä sairastan dystoniaa. После 8 лет все-таки поставили диагноз дистония, что ли, дистония. Дистония. Ja minulle sanottiin, että sairaus on parantumaton. И мне сказали, что это неизлечимая болезнь. Olin hyvin onnellinen, että sain tietää, että mikä minua vaivaa. Я была счастлива, что хоть теперь буду знать, что за болезнь у меня. Mutta vaikka sain myöskin joitakin lääkkeitä, niin tilani vain huononi ja huononi. И хотя мне назначили некоторые лекарства, все равно опять мое положение все хуже и хуже. Lopulta minä nukuin vuorokaudessa 16 tuntia. В конце концов, я спал в сутки 16 часов. Jouduin eläkkeelle työstäni. Я вышла на пенсию по здоровью. En enää voinut kirjoittaa tietokoneella. Я не могла писать, печатать на компьютере. Minulla oli vaikeuksia puhua ja kävellä. Мне было сложно говорить и ходить. Ja minusta tuntui, että minä olen enemminkin kuollut kuin elävä. Мне показалось, что я больше мертва, чем жива. 6 tunnin kouristelujaksot päivässä saivat minut täysin onnettomaan kuntoon ja tunsin, että minun sydämeni ei kestä enää kouristeluita. У меня были судороги в течение 6 часов ежедневно, и у меня такое чувство, что сердце уже не выдержит. Ja sitten tapahtui seuraavanlainen ihme. А потом произошло чудо. Me olimme vastaanottaneet Jeesuksen elämämme Herrana meidän perheessä. Мы уверовали нашей семьей, мы приняли Иисуса Христа. Ja eräänä iltana mieheni oli syvässä rukouksessa. Однажды вечером мой муж молился усиленно. Ja hänen suullaan sanottiin 3 kertaa seuraavat sanat. И его устами было сказано 3 раза следующие слова. Virpi paranee, virpi paranee, virpi paranee. Вирпи будет исцелена, Вирпи будет исцелена, Вирпи будет исцелена.
Ja hän tuli kotiin ja kertoi minulle, mitä Herra oli luvannut. Когда он вернулся домой, оттуда, где он молился, он рассказал, что Бог обещал. Mutta mitä minä sanoin hänelle? А что я ответила? Minä sanoin, että kiitos, tuo kuulostaa ihanalle, mutta älä puhu minulle siitä, koska minun on niin vaikea uskoa. Я ответила мужу, что ну спасибо, хорошо, это здорово, хочу верить в это, но все-таки больше не говори, я не могу верить в это. Ja minusta tuntui, kun paholainen olisi työntänyt minun kylkeeni puukkoa ja sanonut minulle, että et voi parantua. Lääkärit ovat sanoneet, sinä joudut pyörätuoliin. И у меня такое чувство, как будто дьявол нож пихает меня сюда в бок и говорит, ты никогда не будешь здоровая, будешь сидеть в инвалидной коляске. Mutta minä kokosin kaikki voimani ja minä halusin uskoa. Я собрала все свои силы и хотела верить. Ja minä sanoin Jumalalle sillä voimalla, mikä sain irti sydämestäni, anna anteeksi Jumala, minä olen se epäilevä Tuomas. Я собрал все свои силы, и то, что было набрано этой силой, я сказал Богу, Боже, прости мне, я тот Фома, который не верит. Mutta Jumala, rakas, minä haluan uskoa. Но, Боже дорогой, я хочу верить. Minä tiedän, että sinä olet elämän ja kuoleman Herra. Я знаю, что Ты Господин жизни и смерти. Sinulle on kaikki mahdollista. Тебе все возможно. Tunnustin Jumalalle tämän epäilevän mieleni syntinä. Я призналась перед Богом, что вот так трудно верить. Ja Jumala todella toteutti 2 viikon päästä lupauksensa. А через 2 недели Бог осуществил и исполнил свое обетование. Eräänä iltana olimme rukouksessa omassa makukammarissamme. Однажды вечером мы молились в своей спальне, Ja Herran pyhä henki laskeutui huoneeseen. и Божий Дух Святой был там. Ja totisesti sinä päivänä minulta loppuivat kouristelut. Minun kävelyni helpottui, pystyn nielemään, pystyn puhumaan. И истинно так получилось. С того дня не было судорог ни одного раза. Мне стало легче ходить, я мог говорить, я могла глотать. Ja kaikki se, mitä Jumala lupasi, hän pyysi minulta vain yhtä asiaa. Бог просил у меня только одного. Hän sanoi minulle, minä autan sinua, mutta sinun tulee kunnioittaa minua. Он сказал, я помогу тебе, но ты должен меня славить. Ja niin minä kunnioitan, И так я и делаю. niin kauan kuin elän. До сих пор, пока буду жива. Ja kaikista 3000 suomalaisesta, jotka sairastavat dystoniaa, В Финляндии 3000 человек, которые болеют дистонией. en tiedä kuinka moni on parantunut, ei montaa. Насколько мне известно, очень редко кто исцелился. Muistakaa tämä jokainen, kun te olette painimassa elämän vaikeiden asioiden kanssa. Не забудьте об этом, когда у вас свои проблемы в жизни. Jumala ei jätä meitä. Бог нас не оставит. Hän ei petä lupauksiaan. Он всегда выполнит свои täyttää ne обещания. aina. Всегда выполнит. Annetaan Jumalalle mahdollisuus tehdä ne asiat, jotka hän on luvannut. Давайте дадим Богу возможность осуществить то, что Он обещал. Luotetaan häneen ja kiitetään niistä lupauksista, jotka hän on antanut. Доверимся Ему и будем благодарить Его за то, что Он нам обещал. Vaikka vaikeaa on uskoa sitä profetiaa, jonka on saanut, Хотя трудно иногда верить пророчеству, niin kiitetään siitä, että Jumala on luvannut. будем благодарить Бога за то, что Он обещал. Jumalalla on kaikki mahdollista ja siksi
Raamatussa, kun sanotaan semmoisia asioita, jotka voimme lukea myöskin itsellemme profetiaksi, niin täytyy uskoa se, että mitä Raamatun lupaukset on, niin että Jumala voi täyttää ne myös meidän kohdallamme. Богу все возможно, и в Библии есть многие вещи, которые можно читать как пророчество лично для каждого из нас. Мы должны верить, что Бог силен это все осуществить. Kunnia ja kiitos Jumalalle. Слава Богу!